Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kepen sesuran rea acara tasawuf versi baca-baca memang pasal pengangar Ridwan channel 65 mamarai padang kamana kina lapak baraka pakama sepule pengalau subhanahu wa ta'ala sesuran padang kamana neke adisi-disi ngeng ajap-ajapang tentuna kesehatan tentuna lori di mana sini kemana mareng kaing atau menontok ku pengangar Ridwan channel 65 nah pasti mata jarang terkota sesuatu lori pengalau subhanahu wa ta'ala nah kemana kina janji ngetele baca-baca surah namun dibaca politika susra ku dikata aku pengalau subhanahu wa ta'ala janji kina sebab ketemu pengalau subhanahu wa ta'ala kau janji tele baca-baca susra. Jadi untuk sini susraku pada mana kemarin kalian teman untuk pengangar Ridwan channel 65 aja total lupa susra subscribe pengangar Ridwan channel 65 memari pengangar Ridwan channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini susraku ya dina subscribe pengangar Ridwan channel 5 aja total lupa susra subscribe pengangar Ridwan channel 5 memari pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk para donatur ya roh mak berat mak pembalik pengangar Ridwan channel 5 dan tentu napak berat tak susra mamar malep dalek tenaga pengalau subhanahu wa ta'ala nak kemana ke susra tentu mak berat ke pengangar Ridwan channel 5 dan tentu nanti yang malam mak berat ke pengangar Ridwan channel 5 jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 488101023901 jadi pak kalau nomor rekening sesuai nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 4881010239010532 dan tentunya mama pak beri tak sesuai melepih pedali tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala nak kemana kisah mak beri ku pengangar Ridwan channel 65 dan tentu untuk surku saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi untuk sini sesuatu kasih surah baca-baca hari itu baca pangoli patare alus doi tata caranya sesuatu pada cina nyawata tata arena pasata ketelu ayat tabalat tila tapi angkelku 7 nama tata tatara kita baca sesuatu apa tuh kita pakro pura sesuatu apa tak baca sesuatu kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Odoi poleri daleku launomai alusukmu indo ambokmu marapo matama kedok dalekku taleko kasarakmu lalam mompok nasoe muatamak bola malakbiku aladi wadai al-katir min al-mau utari alusukmu karena la ilaha illallah upatale kasarakmu sabak isulemana ambokmu isul tangindokmu mak bola ritarimaku barakala ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak koling baca-baca sesuatu maka bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Odoi boleh ridalekku launomai alusukmu indo ambokmu marapo muatamak gedok dalekku taleko kasarakmu lalam mompok nasoy muatamak bola malakbiku aladi wadai al-katir min al-mau utare alusukmu karena la ilaha illallah patale kasarakmu sabak isulemana ambokmu isul tangindokmu mak bola ritarimaku barakala ilaha illallah kumpayaku. Jadi yang sesuai perkara tarik napas tak peman napa tasapur menre napa ta pakapat mata tak ciceng napa tahayali mega tama rigadog-gadog sesuai purana sesuai makun sesuai napa baca paring rata nak kuburan sesuai mamari mak baraka. Jadi yang apa sesuatu dua laki memari mak baraka namun cek sesuatu kematukan namun nasabah namun cedek kamu sesuatu daripada mereka dek kagunana. Saya selaku aku minta maaf sebesar-besarnya kung ada tak salah. Tentunya tak lupa daripada kehilapan dan kesalahan nama pengucap aja lah ucap gemet capa genem lah ucap aja tamil dan pekameraja dengan ucapan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.